Kunjalo malangeni lamahle sisenkhabeni yelive kaManzini eMavuso Trade and Exhibition Center kiwo umbukiso we-Eswatini International Trade Fair lesingakuveta ukuthi liyashisa likhipha wona ke umkhovu etsheni bantu abakade beki phasi la ngaphandle solomane ke bagcwele betekiwe ke umbukiso kwadise phela kusinamhla ngilo ke lilanga lekugcina lawo ke lo mbukiso we-Eswatini International Trade Fair nyalo ke sengibuya nebaselindlela Mfongeni Eswatini National Provident Fund eceleni kwami senginaye Mr Mahlalela lengitamniketa ke lithuba lekusakavusela umbukele ekhaya sivusele Mnguni siphinze sivusele kubo babukeli bayo ke channel yeMaswati tiphi tinto letinsha letentiwe ngiyo ke inhlangano yelindlela Mfongeni siyabonga kakhulu Mnguni nakuye ke umbukeli ngisho nje ukuthi idlandongeni kunenge kakhulu elikwendile sijabulela kakhulu ke inkulumo yayo ngwenyama uma ivula wona umbukiso lapho khona sisho khona sonke sivese Maswati sinkwe ikakhulukati uma sikhuluma ngato ukuthi indzaba tebuchwephesha ukuthi ikhulumile ngwenyama unomabanda ukuthi lapha kufuna sithi ingapane emabhizinisi kubonakala yasebenza tebuchwephesha kudama ukuthi ukhule umnotho nawe emabhizinisi ekhaya ke Eswatini sidlandongeni ke thine ke Mnguni kuthi indzaba tebuchwephesha kunenge kakhulu ke lesikwendile stimisele vele ukuthi uma sichobeka kugcine tonke inkapani khona lapha ekhaya Eswatini nangale ngeshiya bagcine betya lapha batawubuka ukuthi ngabe vele kwendakalani lapha phecelezi ba benchmark ngalo ke idlandongeni kusho nje kancane Mnguni ngenxa yathi letebuchwephesha tethu setihambe kakhulu ngavele ngichange nanyalo ukuthi eMaswati lafikile kuso stand salodlandongeni ayedlula ku6000 kanzi ke labo labadile ngoba besolo sichuba lapha umkhankaso ukuthi eMaswati akede atakwendana kulesingasho ukuthi KYC ngidachaza nje kafishane Mnguni ukuthi kuyini weKYC tabasita kuphi futhi nakhwa lapho Mnguni sibone inombolo lapha kusitshela lokho kuma systems wethu ukuthi lokho ngikhuluma nje lapha eMaswati lafikile ayenda iKYC lapha eshowini ayendlula ku2000 uthi ke Mnguni ke uma ubuka le nombolo itasijabulisa kakhulu sidlandongeni ngoba kuyasho ukuthi eMaswati ke nanawo ayafuna ukuthi angene lelivangele ukuthi basitakale ngato tebuchwephesha ngoba labanye bacabanga ukuthi tebuchwephesha tide kubamuka imisebenzi nalokwana abantu abanye bacanisa kusilwane lesi kanti siyakubona emaveni lamanye Mnguni ukuthi kuyasebenza kuyabasebenzela futhi nalamathuba la khona etenzameni tebuchwephesha maningi kakhulu lekusilive longakhanza ukuthi sengakawasebenzisi nalokuthi nje Mnguni ke uyabona lokuthi uma sisebenza kahle tebuchwephesha tena nekusebenza kwethu kubelula kakhulu noma ngabe ukuphi nelive noma ngabe usekhaya ngibekise nje labanye ke ngato tebuchwephesha sikulapha ku TV basibukela nale emaveni labakhona ngathi indzaba tebuchwephesha ngabo sifise ke nasi ke Mnguni ukuthi sakhuluma nje ngato indzaba tebuchwephesha emalunga ikakhulukati edlandongeni asonzele kithi kude ukuthi athwele usito asemakhaya lesikwendile ke thina ke kulehlangothi ke letebuchwephesha kwecala nje siyilethile lapha ke USSD code le USSD code inombolo ke leti Mnguni lo disebenzisa noma lichafada wecongweni lakho kude ukuthi ukhone ukuthi ubone ukuthi sunamalini imali yakho yedlandongeni ngaphandle ukuthi ube solo ugibela uya ema-office ushisa la njengoba usho nje ukuthi liyashisa namhla likhipha umkhovu etsheni ukhona nje usehledi unasemahewu akho uthatha isicongo lakho noma ngibhompompo uyamsebenzisa lelo congo lakho ukubone ibalance yakho ngesichafade *003# kwecala lokho kwesibili esikwendile kulitindzaba letho ke Mnguni siphinze futhi saletha donati indzaba double app lapho khona sister eMaswati akasale akhona manje ukuthi songaclaima neclaima imali yakho edlandongeni uhledi ekhaya songakhona ukuthi ubone statement sakho uhledi ekhaya songakhona futhi ukuthi ukhone kontana kule ngisho sibhecedi nomination ukuthi bathi ngesaba ingabe ngibani vele lo ngathatha imali yami adle imali yami uma ngabe kwendekile sengihambile emhlabeni ukwende lokusekhaya ngaphandle ukuthi uhambe ema-office edlandongeni saphinze ke futhi Mnguni kulokunye ke saletha indzaba ke double portal boportal ke lokwendekile lapho ke Mnguni ikakhulu kulehlango sebaqashi sibende bacashi kwabalula
kakhulu ukuthi nanabo uma ngabe afuna ukubhalisa amabhizinisi abo nje amabhizinisi lalibhadala kodlandlongene bakwende lokho la emshinini ngaphandle kube bethe emahhovisi edlandlongene noma ngabe sibafuna le certificate nathi labanje bathi sibasenza kutenderisha sekufuna labo compliance certificate bakhona lokuthi basithola certificate kwala le portal ngaphandle kokuthi betekisi ehhovisi edlandlongene nalunye lonenge mngoni lenge ngacetha kepha ke ngicela ungivumele ngithona ukugcina mngoni ukuthi siphize futhi sayikhombisa nengwenyama ukuthi idlandlongene isa investor kakhulu nyalo nje lapha eMbabane kutawuta lapha i-shopping center longazange uyibona ngoba sibonile ukuthi ikakhulukazi le sivela seMbabane lokuyinhloko dolobha yasekhaya eSwatini bese basuka eMbabane baya ezulwini mabafuna ukuthi bangcebeleke nemndeni yabo badle kepha sizidlandlongene yathi hayi akufanele kube kanjalo ayibe khona i-shopping center tabaka nokusho lapha i-retail center mnguni labafuna ukuyibona nyalo ngoba kulanga lekugcina basengeta futhi standing bayibone lo mdwebo kusuka kanjani yaba khona lapha ke eCheckers. Sibonge kakhulu Mr. Mahlalela Solomane ke sihlethisene nabo baka ENPF Eswatini National Provident Fund sebavetile ke ngemisebenzi lemihlele kubonakala ukuthi ke bayayenda Mr. Mahlalela Imbube Marathon ngifuna kuva ngayo njengoba kuyabonakala ukuthi niphinzene into yona lo msebenzi weImbube Marathon why Imbube Marathon nakukhanza kubaleke ngani ukuthi nikwende lokho Imbube Marathon mngoni isungulwa ingwenyama lapha ngeminyaka 2015 uma avula sakhiwo lesikhulu lapha kaManzini lesisadinga ukuthi sivuno house lesakhiwo leso ke sabita ke 300 million sivula ingwenyama uthi uma asivula lesakhiwo leso sedlandlongene ingwenyama ke ithi ke akusale kuba nemsebenzi ke lotaba khona ke eSwatini lokuyi marathon le marathon lena ke uma ayisungula ke lomuze welive uyisungula emalunga ekakhulukazi edlandlongene kwicala lokho ukuthi siyathi lapha isikhwameni sedlandlongene ukuthi le mali awumane nje uyithole uma ngabe so uva ngaso soshayeke ukuthi angambe ngesikhwameni sedlandlongene kepha ke uyithola ngemthefo letside lokufaka ekhasi lapho khona lilunga selifikile eminyakeni lengemashumi asihlanu 50 years. Ithi ke ngwenyama ngoba emaswati asikwese akhulile uma fale imali lena akakhuthateke lamaswati ukuthi ativocavoca kude kuthi sisive semaswati singadawusheshe sithule emkhuhlane ukhanze mngoni lapha ukuthi le mali edlandlongene esikhundleni ukuthi uyidle ujabulile so idla soyakhwehlela soyagula indvu lobongayigwema kuwe botivocavoca ngethemba nje noma uyativocavoca mngoni sambe sembuye marathon wasukuma ke lo msebenzi loyo yathi isukumile imbuye marathon waphinze futhi umhlekazi wathi ke nanaye akungasalele emuva bogogo nabomkhulu nakhatha lokhu bakhulile sebabadzala ke bona kepha nanabo ke ababe nayo icategory yabo lungu 3.3 kilometers lapho khona batayingena nembuye marathon ingacwayi umuntu nalabo labakhupatekile emngoni nabo bangena pa 3.3 ingacwayi umuntu ukuze kusisambisane sonke esimaswati le ku first world lapho ke emngoni kwathiwa ke bona ke angeke babhadale lutho kuthi labakhipha konje bona bogogo bomkhulu nalabo labakhubatekile abakhiphi lutho bangena mali ababhalise mahala Steve ucavuka isive semaswati ubonile nje mnguni ukuthi kusekwacala imbuye marathon minyaka 2015 labanye nje ngoba bobo emadolobheni bambe emadolobheni bebabancane abantu emadolobheni bebadivocavuca lapha emgwaqweni labanye usimawubula abafugcoke emathayiti lapha uthi ngabe nanaba ke sibafuna kusikhombisa vele bona ukuthi banemathayiti banemateki yabo kanzi akusiko lokho mnguni bewunguthi ke cha bafuna nabo ukuphila impilo le healthy kwasi ke makhamba sikhathi nyalo sebabanenge laba lese bativocavoca ngayo imbuye marathon sekutele lokho baswathi awusathuki uma usuka emsebenzini ekseni ukhanze bativocavoca sekungena ngisho emakhaya elizawele ukucabangela emakhaya ekseni bayavuka abashayele kwe road work nema marathon lesakhona eSwatini mangaba namuhla semanenge kakhulu ngwabonela amanye lengwasho mnguni kepha semanenge adalwe yini imbuye marathon esibonge kakhulu Mahlalela siyathi ukuthi sethendwa kuye kube khona nje ama challenges noma things number khona engabe neningi inkampani vele khona in ma challenges lenikena ikakhulu kade kulomnyaka
ema challenges angeke ahlale angabi khona Mnguni akhona ema challenges kepha lokumcoka kakhulu ukuthi kulawo ma challenges lawo sichubeke sisebenzisane nato tonke inhlangothi etithinze kakho ikakhulu kubaqashi lokhu ngilapha nje Mnguni sengaba kucela kubo baqashi laba labangakathembeki Mnguni kubhlungu kakhulu ngoba inkosi soBhuza uma isunga ledlandongeni yalisungula ledlandongeni ngoba kunesidingo ekhaya eSwatini ukhanze eMaswati lamanye Mnguni nale mali ayihola ko ayisolenganani bathembelwa ledlandongeni ukuthi uma ngabe sekwenteka sengiphelwa ngemandla ngihamba ngekhaya angimane ngithule ephadlandongeni ngikhone ukuthi ngithenge shukela ngithenge impuphu ngidle indengane ekhaya kepha uma ngabe umcashi utabese akasathembeki kuloko asicashe sisebenzi asebenzise angasalibhadala edlandongeni abe ayisana le mali lapha lesebenzi Mnguni kweba ligama laloko so siyacela kakhulu ukuthi eMaswati asibambise bacashi kakhulu kade basibambise kuloko akacabangeleke eMaswati siulandzele umthetho siuhloniphe lo mthetho wengwenyama sicabangele iSwati kungabe nje ukuthi uyasebenza usenenzaba nayo wena ukuthi uyawuthi ekukhuleni kwakhe aphile ngani babhlungu kakhulu Mnguni kepha ke labanye sababona abacashi masikhulumisana nabo ukuthi bahamba bambe bakuve lokho ngoba kuba buhlungu kakhulu uma sesifike esigabeni sesiyabophana asikafisi sinemnguni ukuthi sidlandongeni kube khona ibusiness ekhaya eSwatini lefako ngenxa ukuthi akathembeki ibhadala dlandongeni ngoba wazi wabanjwa Mnguni usiyabhadala lapha ema penalty ubhadala nale mali nalosolo ikoneta lapha kulesi sebenzi losicashile masobala imali leyo Mnguni seyinengi kakhulu imali bekufanele ukuthi ngabe ikhulisa le business yakho kepha sokhaza ibusiness awuchutha ibusiness ngenxa engathembeki kwakho ukucashi okay kulolo Mr Mahlalela leti sebendi nithi attend njani nangabe siyabona nje sisebendi ukuthi isho yathi lokhu ngathi akwendeki ngendlela lefanele uthathe ukuthi njani bayithatha report kini noma babheka ko Mnguni ngombuto lomuhle loyo labanye ke Mnguni uma sichubeka sihambisa lelivangele ukuthi abapode uma ngabe umcashi angalibhadala idlandongeni labanye baba nako ukuthi abakafundiseki kahle Mnguni babe nekwesaba bathi hey ndathi ngiyabika lapha kulodlandongeni bese idlandongeni selifike lidalwa ligama lami lena ukuthi yasive ngeMnguni bese uMnguni uzothi khanza silahlwa ngomsebenzi kepha ke solo siyachubeka leti sebenzi siyatifundisa Mnguni ukuthi ngendlela sisebenza ngayo thine asifiki masifike lapha lenkampani sesive ngeMnguni ukuthi lapha ke idlandongeni olibhadala ngepha lapha sinibahloli labafundisekile Mnguni ukuthi bafika njani enkampanini kuyokwenda lo msebenzi loyo ukuthi bahlole ukuthi lo mcashi loyo akalibhadala idlandongeni nyalo nje Mnguni njengoba sikhuluma ngathi izabantu ebuchwepheshe lonke ilunga idlandongeni senda kusikube lula ekseni ngoba labanye bebangedi kithi umuntu angalinaki idlandongeni lakhe asafe esigabeni akhanze lapha kude lutho sabese ke sesingula umkhankaso ukuthi ke manje wonke umuntu lolunga ledlandongeni kufuna ukuthi njalo ngenyanga uma umcashi wakubhadalela uthole iSMS le SMS lena isuke ikutshela iqinisekisa ukuthi umcashi wakho ulibhadela idlandongeni lakho likumalini futhi ngawo ke njengoba ngilapha nje Mnguni nyalo uma ngabe wena ulunga ledlandongeni ungayitholi le SMS umlayelo ecingweni lakho ngenyanga kunebungodlo obukhona lapho ngoba ngendeka lo mcashi wakho akalibhadala idlandongeni sheshe usukume ukhululeke futhi uyasho ngudumane lapha lokubukele usikhululeka kude umuntu atabese lapha so yakudalula ukuthi kubike bani lapha kepha usukuthi sita wena ngaloko kude ukuthi masofike esigabeni sekuthi uthole imali yakho ungakhanzi lapha kude lutho kubhlungu kakhulu Mnguni ngoba labanye emabhizinisi foreign direct investors afika lapha ekhaya eSwatini abone ukuthi hey ngasakhambi kahle bahambe basethi komata kho babo babele emuva uma seyingekho le business leyo so wafika nalapha bosulungabiki sikhanza sile business ayisekho ekhaya eSwatini sayikhanza ku business idlandongeni ngakho siyacela eMaswatini kuze ukuthi eMaswati angabi nebulukhuni ebudzaleni uma ngabe nje wayithola iSMS sonzela kadlandongeni succeed sibonge kakhulu ngudumane ngilivile ligama njalo Mnguni yes Mahlalela uma ucathanisa nje naleminye iminyaka leyendlulile nawubuka sekulungiseke kangakanani cishe kulendzaba lobo ikhuluma ukuthi sekuyange kuba ngcono yini noma solomane umehluko awubi khona masolo nichubeka nje nishumayela lona lelivangela
Awu Mnguni uyabona ngendlela lesekusebenzeka kahle kakhulu ngayo nyalo njengoba ngisho nje kusilete ucwephesha ledi uyathi labanye bebuza uhleke Mnguni ngisho bogogo lapha lebafika phela estandini sedlandweni base Mtukulu ngivika pha ukuthi kune app lapha nami ngifake le app ngifuna ukuyitfola nami le app uyabona ekhaya eSwatini kungijabulisa kakhulu kuMnguni ngoba labanye bebacabanga ukuthi awu leti ucwephesha abantu abasha kuphela kepha nabogogo lokusikhuluma njalo sebayadi app kepha ukwenza abanye abantu abasha bede ama app ubesiyamala so ngahla ngogogo lothondotelako uyadi app kusithika kakhulu Mnguni eMaswati sayabika kakhulu futhi eMaswati sashesha akhathateke kuthi hayibo uyathi mina angayitholi SMS kwendekeni sikhona ukuthi sheshe siyilungise lenzaba leyo njengoba ngisho nje Mnguni kulula inzaba kuyilungisa siyisebente uma ngabe isheshe yapoteka lapha kaDlandlweni kepha mangabe seyise iminyaka lemise solo wena ungedi utopota ukhanza ukuthi lokuyilungisa kwethu bese sekuba likhulu kakhulu sibonga kakhulu nje eMaswatini la sibambisile sibonga kakhulu nakubo bacashi ukuthi basibambise ngoba leluhla lo letinombolo ema cellphone numbers lilethwa ngibo bacashi Mnguni siyabonga kakhulu ngoba basibambisile uma sibuka nje lapha tinombolo lebacashi lesebalethe wona ema SMSs tiyendlula ku 120,000 emalunga nyalo lesikhulu kusikhuluma emalunga lesinombolo tincingo tabo kaDlandlweni tiyendlula ku 120,000 uma ubuka ke emalunga lakhona kaDlandlweni alapha ku 156,000 lokusho ukuthi bancane laba ngakathi lesinombolo kepha solo siyachubeka uma umkhankaso lona lochubeka olesethemba ukuthi kuyawusikushala pha December Mnguni impela lo 100% wemalunga lana inombolo kaDlandlweni sabe sisimbambile sibonge kakhulu Mahlalela siyathi ukuthi inkampani kunengileni yenibambisekiko engabe vele yinje lenivama kuyisponsorisha nenkampani Mnguni thine sidlandlongeni saniketwa umsebenzi eveni ukuthi sibonakale ngoba inkampani ekufuna ukuthi ibonakale imikisa sandla esiveni isita esiveni ikakhulu kade kulomthetho lona lesinawo kwethine lengasho ukuthi pheceledi iCSR policy yethu ikubiya ngalokusobala Mnguni ukuthi siyawusita labo lokhanza ukuthi bakhubatekile noma sisite naba lokhanza sebakhulile bahlupheka bogogo nabomkhulu ibeka lapho ke le policy kulomnyaka lona nje Mnguni sihambile ke sasita lapha ke lengasho ukuthi iMinistry of Labour iMinistry of Labour ke ine ilitiko lapha le vocational training lapho khona sifunza khona lwati sisebenzisa ikakhulu kade donatandla Mnguni ema skills lokhanza ukuthi Mnguni sibonile ukuthi akusibo bonke abantu eveni luyawukhanza ukuthi bawuphumela ngekuthi babe ma philosophers uhambe lapha ke ufunze vele info lethi ngathi ucabange kakhulu ingcondo kepha ke nema skills la ukhanza khona sibasebenzisa tandla ikakhulu abakhubatekile siyakudinga eveni lokho Mnguni kuze live lichubeke liphambili sabone emavela lamanye akwenda lokho even bo South Africa la khona ivocational training Mnguni basime kakhulu kiyo banengi labatiphilisako ngawo umsebenzi wetandla siyakudinga kakhulu ke silive lo ukuthi sikupromote kana still lapho Mnguni sakuthenga nequantum ke lapha Mnguni ukuthi ngayo banengi kanye ukuthi yema transport sayithenga iquantum sathenga ne GD6 even kude kuthi ikhona kufinyana le emakhaya abasina lo msebenzi loyo Mnguni saphize futhi omnyaka lona ke Mnguni sasitsha lapha ke inkampani noma inhlangano ke lena yaka hospice at home uyathi inhlangano ka hospice at home ukuthi basimnyaka kakhulu kade bantu abagulako lesibafike esigabeni lesimatima ikakhulu kuyo icancer nakhona ke lapho ke Mnguni sikhanza ukuthi ke nanabo bane ma challenges ingcinamba yokuthi sifika kanjani le emakhaya lapho khona ukhanza ukuthi akuhambeki khona nakho lapho Mnguni idlandlongeni lathi cha kubalekile ke ukuthi asiyithenge nalapho ke imoto yakanokusho inhle kakhulu le moto isithenge lapha yendlule lapha ke ku over 600,000 kulomnyaka lona ke Mnguni sahamba sayidonate lapha phambilini ke Mnguni kunengilesikwendi nakhona lapho khona idlandlongeni libonakala khona kusela khaya la netindlu bogogo nabomkhulu Mnguni abantu abahluphekile laphinze idlandlongeni futhi lafundzisa ebantwana lapha lokhanza ukuthi baplanet imogede khubate yabona ma universities nasetikolweni lafundzisa idlandlongeni nanyalo ke Mnguni ukhona ke umsebenzi otawu ungaphela umnyaka lona siyabe futhi sendalenye donation angeke ngime
imemeteleke lapha mnguni kepha ngiyakuphindze futhi ngibuye lapha siyibone inhle kakhulu donation lapha iyositha abantu abagulayo labagula ekamatema kabi mnguni khwaya lidlandungeni lelungisela lapho indvuna ke iyawuvele ke ikuthule ngalokusemthethweni ukuthi umuphi lo msebenzi sawulisa masinyane ongakapheli umnyaka. Sibonge kakhulu Mr. Mahlalela, sengidawuphetha nje nawe ngidacela ukukuniketa leli thuba. You just look straight to the camera, you emphasize ama points lokho ngakwa emphasize ekakhulu kade kibo bacashi kitoti 70 noma nje lokunye lengakakubuti kona sokhulumisana nabo nje babukeli emakhaya. Awu siyabonga mnguni mbukeli siyabonga kakhulu kufanele lithuba lihle kangaka ukuthi nayo ke ichannel yeMaswati ke ispeed lapha sitokhulumisa donati indzaba ke tentuthuko tindzaba delive ke leti letha ke lushinjo esiveni seMaswati kwami njengoba ngicale ngicela ukukhuluma kuwe mcashi lo ngibukelayo lapha mangabe akwathembeki kuthi ngiyacela mcashi khuluma ngudumane lapha umntwana lo mahasha kuthi aseke sithembeke mcashi usingaze sifike esigabeni lapho khona silanzelana khona sesisana khona inkantolo siyacela mcashi ukuthi asilibhadale kahle edlandongeni ngekwethembeka kude lisive seMaswati sisitakale sikhone ukuthi impilo ke ichubeke iye phambili ke mbukeli ngiphinze lapha ke ngikhuzade wona ke emalunga edlandongeni ukuthi malunga edlandongeni siyacela ukuthi phela njoba ke silethe onke lama innovations lawa lesinawo lapha ebuchwephesha asisebenziseni sithe lapha sibhalisele iKYC njoba ke bafile aba over 2000 lapha eshowini iphele ke ishow yaphela ke ishow ke namuhla sabe sikhona emahhovisi onke eveni uya nje office lidutane nawe ledlandongeni uphathe iID yakho wonke le KYC uyakusita ukuthi usekhaya ukhona ukuthi uthole ke ema services alo dlandongeni ngaphandle ukuthi uzivakashele ema office ethu ngiphize futhi ngisho ukuthi nayo imbuye marathon ikhona ke siyawuvele sigijime sonke ke mbukeli lapha ke ngayo ke umhla ka6 October siyavala ku register lapha mhla 22 September imarathon lese noma irace eseyisele 42 kilometers onke agcwele na channel yeMaswati yabakhona ke lapha ke mbukeli esigijima sonke lapha mhlambe uyafisa nekumbona live nje lapha ke umnguni solo wambona ku TV siyathemba ke mbukeli ukuthi nawe ubhalisile sithi lapha noma ungakabhalisi ngonyama lapha ke isibike sive ukuthi asenze ama aerobics ke lapha siwina mahala kude la ukubhalisa kunama aerobics sonke sive siyangena lapha sijabule sonke sisive seMaswati kwami kusho njalo kungisho ukuthi asichubeke sinkwe ikhulumele ngonyama tonke tinkampani adibula lapha kulo dlandongeni sebenzele ebuchwephesha sive seMaswati sithuthuke sambe siya ku first world. Salute. Amen.